Siyakholelwa ukuthi ukhongolose iphutha lenza ngesikhathi ebuya akazange consult ngendlela efanele ngoba ukhongolose eqala wayeqalwe amakhosi abafundisi kanye nomphakathi kodwa mayibuya yena waconsult umphakathi kuphela walahla ngaphandle amakhosi nabafundisi so sikubuyisile lokho uncamalala ukusebenzele kakhulu enyangeni edlule ngitike ezisithupha ubengalali evakashelwa amakhosi ivakashela amakhosi abanye bebevakashelwa yimina uqobo sihambe umhlaba at least eSouth Africa sicishe sayiqeda sisaqhubeka nokukhonsatha amakhosi ngoba siyakholelwa ukuthi ukuze umnotho wabantu ubuyele kubona ukuze izwe labantu libuyele kubona umhlaba bakwazi ukulima bavune kuwona ufanele siwuthathe sobuyisele ebukhosini kanjalo nezwe futhi silibuyisele ekuphathweni kobukhosi cabanga ukuthi ngokusho njalo siqonda ukuthi iSouth Africa kusuka ngo2024 mase uthatha umbuso asezoba nawo lamaphilers amathathu akhona ngokombuso sizoba namaphilers amane because amakhosi azohlala endlini ephezulu lapho ezothatha khona izinqumo njengamakhosi ukuthi abantu bawo bafuna ukwenzelani abantu bawo endaweni zabo bahlale khona iphele lento ukuthi basuke bayeGoli basuke bayeThekwini basuke bayekuphi ngoba nakho befuna ukuthi bondle imndeni yabo isibulalile ke lento ngoba uma ukhumbula ukuthi ufika kwamabhunu nabelungu bafike basusa abantu eindaweni zabo bathatha lezi indawo ezicebile bayinikezela bona badla inkomo zabantu bakithi bathatha imbuzi nayo yonke into bayenze yabo namhlanje amabhunu anemhlambi yenkomo obaba abasenamhlambi kwathina senamhlambi sakwazi ngisho ukulobona ngoba yonke ingcebo yethu esasicebile yathathwa elamabhunu abasithathelanga nje umhlaba kuphela so ngiyengizwa abantu mabekhuluma bethi hayi sifuna ubuyisa umhlaba uzobuyisa unani yes umhlaba ngaphansi kukhona okukhona kodwa uQueen waseNgilande wakuthatha wathi ngokwakhe sokukhuluma ngelinye ilanga lokho kodwa ke esizama ukusho ukuthi into esizoyenza ukuze abantu babuyele ithemba ukubuyisela ubukhosi endaweni yabo sibuyisele abantu endaweni zabo ukuthi amadolobha awabuyele khona kithi